Impamarat saya sila menghargai agama. Nakaunan masa dahil sin Tuhan nila. Namatin agi nila. Yan halam si kitab nila, yan halam si namilaw na Bible nila. Ang paperkataan halam si Bible nila, awon maganggiya, di ba sin pagkataan sin kita rihay ini. Namin magiyan kita lang nawa pasinwa, asal kita on na. Versions in English in Bible, namin lang niya, before anything else, I was. Way palaw niya na aon in aon, asal ako niya aon na. Biati namin perkataan, sinha Bible, sin Christian. Jadi diha ini nagmasala doon takula, pasa sin masa. May tabi na sin agi, pamarat sa sin Christian, in masa, nakauna din ha, Tuhan nila. Jadi di ka tuwa Islam, pamaham ko mga ton mga rayan, iniring ka ko ha. Kaya sinagi ko na, talagang ka tinatatawangan din kanyo, tutuyangan din kanyo, pasal na ako ni maalom na kanyo, nasambot ka na, bukan ang pustan, bukan ang guro, tup niya kuwitan, hinduan bang uni sa patok niya, jawaban na ini. Sa bapang hati-hati ko mga ton mga rayang, in Allah subhanahu wa ta'ala, di maghajat masa. In Allah subhanahu wa ta'ala, di masakop si masa. Asal way pain uno-uno sa buto, bisarahon. In Allah subhanahu wa ta'ala, mawujud na siya, way nagpamawujud ka niya. In masa, pag tapagbisaran, bago yan, piya jadi niya, piya panjari niya. Dari sumbang dakula, dusta dakula, dusa dakula, pangkitay niyan, basing kaya ba ng agama? Imiyan kita nakaunin jat, ang pasipat. Unin mana rin niya, tinantara sindo, ini on masa, antara nila. Dari, Quran na may ta. Inhong tala rin masakop si masa, di humajat masa. Nang sa pamahatin ini magulang, ini manghod, at ini nakaunin, nakahuli, nantara nila masa. No tala rin, humajat biat, no tala niya. Di ito masakop si biat to masa. Sa masa ini, bahago sa jabya panjari niya. Imbal hajat hamasa, bukun Allah subhanahu wa ta'ala, bukan jatnya, bukan sifatnya semua makhluk. Imbal hajat, pagkalagihan na waktu ba si masa. Isang biat ito mga tamaray, biasa yukan yun na, pagwa ka sa pendapat nyo. Pag minuminuhan tanyo ini, ay ka mag-iskot, magkuripot, ini agama, malago impahala, madawhat ta. Apabila kita amin magpasampay naman, magnasihat naman, magpatumtum naman, karena sinong taala biyan agama Islam. Apalagi bang ka mag-share. Okay, nabiso na